It's Venrap, Rea'Nay Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Mlindi ndote ndi chimla na TN ndi out ya chilamba. So ngori ni azwidiwa zwo ri muno dzula kolenga auna zwina radita zone mara imani ri thome ri fhire ngafha. Na msiri do vha na Shukho ri kha ḓi ḓo dovha hafhu ra kwama kha mafhungo no nga mavheve ene ri ḓa ri khou kwama kha mafhungo a vicious na Wookid ra dovha hafhu ra kwama kha mafhungo a Flomatic na vhapondi ngoralo. So mafhungo a kha ḓivha manzhi. Shukho ri khou ḓo vha naye kha show ṋamusi. Mbudziso kha dzi ḓe kha WhatsApp, kha dzi ḓe ngo foinela nga iṅwe nḓila, nga nḓila iṅwe na iṅwe na nga kona ngayo uri mbudziso dzi kone u ḓa. Songo ngo commenta, songo ngo like, songo ngo share video ndi khou ḓo ita uri i vhe public zwino ndi tshi to fhedza u tamba luimbo. Nda It's Venrap, Rea'Nay Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Master of the past tribe, you know. Yeah. Dinye aji ire dope. Hona swika lera vele na scope. Fara na zinozu voma bakankopu. Bako bika bifi maraba na sopu. Dinye aji ire dope. Hona swika lera vele na scope. Fara na zinozu voma bakankopu. Bako bika bifi maraba na sopu. Ura dibi ura dise inyingori bote bowani bopenga madubano kani bote nobarowa chiko toda fame ngoni nyera phela nendi lova ndobobeza zwamabate ngani mira salibova nikopengi swanga kati ya Rebecca nichipesa na Ganesa na litaro la Mandela na redoba na rebifi ya December nga November nichipesa na regaya flopo ya nunga November dinye aji ire dope hona swika lera vele na scope fara na zinozu bona bakanko bako bika bifi maraba na sopa dinye aji ire dope hona swika lera vele na scope fara na zinozu bona bakanko bako bika bifi maraba na sopa na reba buze hapu Shukho ni para ndo duma venda lote na Pitori nga bupara nda gonya stage ndatsa bana nyana bayakhala Shukho songo vaya hudobesa na chikhala and hote huya dala bambona bayakhala ndavula shethe bani nyana kana bayafara ndofinya FM ya Challo lo the bara mabele lichigera alisina mutala endi magoya mara zwanga ba the open the vele ka bullet yanga gani ka dikoka barenga cheni zinofata bechiba kokota bachiba medisa bonga perfume za zwikofa endi amba nenda funa ana parina nda opa ndirola na Vox lini para ngoto nyofa benda rappers back bachipesa baimba mbosa na digini nda jena bari lo shika linyora dinye aji ire dope hona swika lera vele na scope fara na zinozu voma bakanko bako bika bifi maraba na sopa dinye aji ire dope hona swika lera vele na scope fara na zinozu voma bakanko bako bika bifi maraba na sopa yeah rap Shukho man classic shit. Real rap never dies. Fake heads better pack their bag and live this shit. Ringani boda nichi boda rani puza rani boda mavidani rani goda na hono fani. It's Venrap, Rea'Nay Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Ya konitanganedza futi arali wone niko to jena zwine ri khou dovha fara nitanganedza ndiko vhona dzi comment dzivho thoma welana mani dzivho thoma welana dzi comment iṅwe mbuso keo ndi comment iko bva kha munyara dzi Google yetu iri ri fano ri khou livhuwa khaladzi iṅwe iko bva kha ramemba mishumo yavha ikho ri rothe na nefa kha Prometic Kayla yavha ikho ri heiwe kani Shukho hana data Shukho una data ri tshi ro to mu vhea nga fhasi afho ri ḓo to mu panga zwavhuḓi later mani ndini pangele TN ndo ni vhudza uri athi tshimbili ndi ndoṱhe ndi tshimbila na TN. Okay cool, so TN koni tanganedza man ambani na vhathu ndi khou livhuwa nga maanḓa vhathu koni tanganedza na
namusi setup nikutoipfa navewo zvori setup namusi kuita zvahone ndori dzehost dzavewo dzaveanaine vamimike raniyodzumbiwo kure kure ndori namusi unosakuta vana dzijingili zvose kutotanganana mara Zvito zvingochenja. Zvito zvingochenja show ikwaluwa rikuliwa vathu vothe vane vakutikedza navewo vamwe nanga tikedza dzote zine ndingakona kuita dzone ringazviliwa nga maanḓa but anyway zero ringa chena pasi ka show ya namusi ugaye guest yashu saizi dzino comment dzichivori guest uone ndikomuvona ko lapha pasi otodzula na ka couch vamwe vambodiri ndi sofa mare ndikomuvona ngoraka. Okay, cool. So ndoni kuudza ndari kama bebe section namusi rikatido kwama kama fungo elana na Vicious na Wukid uko pfalo pfi una nama ine yako mona rosado zori mona churu na radova kuramba nga Flomatic na patondi rido jena Challo na musiso ngwangwa rina guest show na musi guest yashu ndi Shukho vanji vava chimuvidza uri Shukho Mad Bullet dzina onochenja uri Shukho Caliber ardivi zvori hoitiani mara udori taruchedza uri ndi zvifio zvoitora achinje dzina none dzina lochinjiwa kana adito vavo ndi madzina a Facebook na and ndisongowara ara ndikobona mavudzi anga odito fifiana tieneneni nifunguze sound ngapo. Okay, cool. Manditanganedze Shukho nive nichipfa zvori Shukho ene uri mini Shukho ndikonditanganedza mana ka Venrap Late Night Show ndina TN yapo. Yeah, ndikoliwa magengu tanganeziwa da and I appreciate Venrap Late Night Show na Dokofala. Yes. Ngere NTN ndikoliwa bafethu. Okay, cool. Ndi zvaudi bad. TN ni tongari nova nicheka new to mara ni the theory sound card ya the way. Rikoliwa uva naini hapa nonika Venrap Late Night Show Shukho kuntanganedza. Okay, cool. So Shukho ari nambere vari chijena Challo uri sautere ko waste chipinga rive richidivo ri Shukho ndinyi oyu ene vathu vakutodo diva ngayo ri Shukho ndinyi ukuitiani ubva gai zvaitisa hani namusiro zvithoma pasi Shukho ndinyi nono ubva gai. Okay, Shukho ndi Shumani Lionel Chikudo ne and then ndi ita underground gangster rap ndi wanala western so adivi arauna zvimwe zvine nakotodombusa before ndichibvira panda cause ndido ndera zimbuso phase. Yeah, I'll not tell na zvezvo izvi zviva zvidhupo ngori zviditora nane mbuso dzashi dzidzidzula dziche dzeima kana dzokwata ngoraro. Okay, cool. So eli dzina lori Shukho likobva gai ngori nandichitomotangana lei ndaisa pfeso ri eli dzina liri mi like none like ndiliambisa hani ngokunomfesa so Shukho likobva gai dzina Shukho likobva gai. Okay, Shukho ationi nga naka dictionary ningaliwana but Shukho ndi mwana wa khosi ya Egypt azoni kukunomfesa na so yeah ndi those explain unaenda vone western ndi fhethu ra chitanga manda hip hop vakali nga manda richibetla stratani kazi show fhethu tangana nawo fhethu ofambana nawo so pendo tomoita battle ndiche mjita mtuku nga manda so nikobona. Okay. So battle njizera richizita stratani so like ndechiziwina nga manda nikobona. Yeah, so aba ndichibetla na imwe ntwana yanga bayibiza enzyme ya busy crew. So, enzyme ndo ene waita house zvino kana answer something. Okay. Yeah, I don't know. Enzyme ndine muthu ompusha over pasi before ongwana ndichikuita hip hop ndine muthu waita on the studio. Yeah, ndibva naye yani ndi family ato ndi mwana wa yani.
Okay. Yeah, so heḽi dzina ḽo pfhi Shukho na ndi sathu kona u ḽi pfhesa zwavhuḓi ndo ḽi wana khaye ndo vhidziwa nga heḽi dzina ni khou vhona. So na ndo fhedza ndo muvhudzisa uri zwavhuḓi vhuḓi iḽi dzina u tshi funa u mbidza uri Shukho every time ri tshi attenda dzi gig na dzi show na dzi street battle u vha u khou ita mini. A kona u ḓa nga explanation ine nda khou ni vhudza yone uri Shukho ndi ṅwana wa khosi ya Egypt ni khou vhona. So u ya phanḓa nda sa muvhudzisese ba nda pfha ḽi tshi khou sounda the way nne nda pfha ḽi tshi khou mfitha ngayo then okay. Yeah. Liko pfala. Okay, cool. Ziyapfala. So zwa Egypt I know zwikwama but still yathi kukona u zwipfesesa the way ḓo ṱalutshedza nga line mbili futhi uri zwa Egypt haitiani just kama muthu ene uko nga nne o vhesa dodo lune u khou balelwa zwipfesesa ni khori Egypt haitiani zwavhuḓi. Okay. Ya ndi khou ni pfesesa ari ngo tovhela zwithu u fana. Egypt arali na nga tovhela zwiṱori zwa kale dzi old history za Egypt dzi khosi za Egypt dze tshi lwisa vhana vhavho uri vha kone u wana kana u wina zwine zwa khou lweliwa ni khou zwi vhona. Yeah, so each and every kana ṅwana muṅwe na muṅwe ane a wina battle ine a vha khou lwiwa not ya rapa kana mini battle ine a vha khou lwiwa Egypt ndi fhethu ho no lwiwa ndwa nga maanḓa ni khou zwi vhona. So arali ni tshi wina battle ine ya vha i tshi khou itiwa hafhaḽa ni tshi vhidzwa upfhi ni Shukho ni khou vhona. Okay zwino zwiko link na zwine ni khou amba uri na ni tshi ita dzi battle nga maanḓa haningei na vha ni hone so na tshi vha ni khou wina hedzo dzi battle so zwi amba uri that's why Shukho ḽo namba la dzhena ngo ralo. Okay, cool. I think zwi khou pfala uri Shukho ḽi khou bva gai ngo ralo. Okay, cool. So ri sathu ya kule uri vhathu vhavho riṋe vha khou ṱalela hangei kha Facebook vhavhe navho vha khou pfha vho ṱanganedziwe a thome ri dzhene kha dzi comment ri vhone uri hu khou iteani a ri ro thoma nyana nṱha hangei tiene ndi ḓo vha ndi khou ngo isosi kale. Okay, cool. Ke yo thoma i khou bva kha Maravisto KFM i khou ri yo swika ndi fhano 0 wa fara na TN iṅwe ya vha i khou ri na Shukho. Okay, auto dadzisa for ovo wangu amba Shukho. Okay, cool. So Fizo boy abakho minina ukho ri honakelela. Hewe honakelela guys of the mara it's fine. Ane kuonakela we. Oh, yeah. Udo vakwamba one. Okay, cool. So head ancho guru gusta uri 10 globe asendele kule nyana na maiki ndo amba naye ozidzudzanya zvino zvi sorted niko zvifa zvori zvino zvi sorted zvoluga zvino mgoba head uri mini hand on ari namsinopfala niko pfala sharp big up Venrap late night show rikoli wa zibengo pala Facebook comments uri question for Shukho. Why did you choose underground rap instead of mumble rap, conscious rap, commercial rap, and all others, or etc? Okay, with the episode of the Shukho. Okay, underground rap athungo sokuita ngori una rap shangoni. Ndo ita just because I was inspired by underground rappers like Venrap, Dob Nixon, King Magnetic, Just Allah, Diabolic, Cannibals, Disaster, a lot of underground. Ndibanje sangamanda. So ndichiteche sangamanda ndichifa ichimake sense kani. Yeah, music wenda ndichutobela ndotobelesa music ngamanda different was trap ndichutechelesa zwezwo trap to bana yes to sound or ina vibe kani but yes I make sense. Okay. Yeah. Okay, so far I think the pfala ngoraro ndo ni luza pala ka camera tidivi zero itiani mara awana tedzo ri dzudzanya tendani ka dipfara dito richi ya mara ganinga ngei rezwi dzudzanye zwichimbira. Okay, cool. Kati majana ka commentary sathu ya kule imwe kuri Shukho Khaliba na Dolph beef ya bewo ibva gai ri do jena khayo imwe aba kuri TN Globe
kabuye please okay obuyo munna uta achitua marai uhone imwe yave kubva kha ugayo munana ufinye Glove Quinton or Clove Quinton ava kuri rothe Shukho mbudziso imwe KN ine ri ḓo i fhindula later nayo ikuri nṋe ndi na mbudziso mbili why Shukho ana beefy na vhomrepa vanzhi va western. Number 2, why asina dzi collabo nnzhi na vhomrepa va hayani. So ndi mbudziso edzo okay ndi mbili Shukho zomari ndani ko dzi prepare rikho ya luimboni ngoralo so ndando mulori ndi ḓo to dzinanga nṋe muṋe nyimbo marai ndavho mulori kania ini muṋe ni dzi choose nga hanefho mara na thaidzo zwino ḓa ri khou tamba roll back out luambo wangu ralo msi Shukho yeah roll back out ndi Shukho hafha noni ayethe ḓa ri khou tamba lone then ri tshi vhuya ri khou fhindula dzimbudziso Shukho u ḓo vha ono vha na riṋe futhi ni khou tou mu vhona thi. It's Venrap Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya Chilamba. Official pistol gang, bruh. The Bushmaster. The guy from the west side. Why didn't you pay for this beat? Anybody's brave enough to come and diss me. The Lion King. Rap Shukho. If you see me drinking in it, hold roll back out. If you see me drinking in it, hold roll back out. If you see me drinking in it, hold roll back out. Hold back out. Hold back out. If you see me drinking in it, hold roll back out. If you see me drinking in it, hold roll back out. If you see me drinking in it, hold roll back out. One roll back out. Roll back out. Yo, ndinga ndifasioni ko vachinisa mukuku vachimbona vayarosha vote kana ndi vatulu auchenare na swililaini zinga ndi majuru ko vadanga politiki toyombiza uri juju yala pussy ass mike koni brasa zibanana ndi gorilla ndi achiwisa ni vusise na manana ko bona mrepa venda loto tonga ndi zinanga huko riwa stara chakale zifene bako hala G36 nigga who's the fucking are you ngani dropa gani kamba vuna tanza yote Red Bull I'm happy ass dog I'm a G call me Pitbull ain't nobody's brave enough to battle with the monster you wanna see devil nigga come and diss me you wanna live in peace come and praise me cause I'm a shit I was born in a Red Sea gani zanga zote ndo ziloaded at Japan if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out roll back out roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out roll back out roll back out I'm the animal jaya ndichibloma zoo ndofara black vomreba vakopfanga zoom endizijoku votongari ndizvi Scooby Doo evana strela badungari vazula saloon endichisole double penisi salute endivopfala hote zvinotonga ndi perfume enangabvisa rwimi rwanu rwarukatangwa ndi first round huza toho yanu ndiyapadhura ngali 4 pounds nama motherfucker G36 na underground hudoduganga ndi 86 ndifara hote nenditonga ndine CLC unenda jena vomaniga ava feel free endine guide sobomrepa dhani started ndojamba bwekwe hono dhalesa zitrapeta bangasimfashe kana balatela neteda ndofara kalenda ndipisa mwa wote dra if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out hold back out roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out if you see me drinking in it hold roll back out roll back out roll back out It's Venrap Late Night Show vana nodzipfa tandanda tidzi zori dziatenda nori dzizori tandanda mara omuna nga nḓela ni a khou rwa underground hip hop ngayo ni a kona u zwi pfesesa uri dzina ḽa Shukho ḽone ḽi khou bva gai arali a khou ri a khou wina dzi battle ngori arali na zwi dzhielesa nṱha TNA nani community TNA na zwi dzhielesa nṱha TNA vhanna vhe vha vha khou ita dzi battle kale dzi freestyle kale tsada kha Venrap kana gai ha tshi vho kudiwa underground arali ndi khou zwi fhambana na nga si then tshi nga TNA na vhana khou funga computer ni busy ni live okay ayo ndi ayo so Shukho nda so
mbudziso ndi hedziḽa dze ra vha ri khou amba ngadzo da ndi tshe ndo mithethiani nga fhanga uri u busy u khou thetshelesa kana u khou vhona movie ti ḓivhi a ri vhuyeli kha hedziḽa mbudziso ndi ḓo dzi sumbedza kha screen ma ndi dzi vhale dzone dzi ri Shukho na Adolf bifi yavho iwe i bva gai arali i hone heyo bifi comment i khou bva kha head hancho guru Gusta. Okay. Atina beef na Adolf. Adolf ndi to pfa ndi sa tshitakali. Yeah. And ndi to pfa wene muthu ane nda vhona nga ndi muṅwe wa artist dzine nda vhona nga ri arali utshi nga ri ahuna muzinginyo kha rap game. Aranda attack ene. Ungavha na different nga maanḓa kha rap game. Why nikuri na attack Adolf? So okay, obviously nikuri ni mtakaleli mara why nikuri na mu attack ungava na mu mzinginyo. So zombere ngwambare una impact utobori mara ene munhu ni mtakaleli. Yeah, una impact. Una impact. I mean, mwana mu was diva vendori Adolf una impact. Yeah, but not to reason why ndichiri ndo mu attacker or ndo kono ita muzinginyo kha Venrap. Ndo sedza nda vhona uri kha Venrap he is very easy to attack. Okay. Wa ṱavhanya u farwa nga mbiti wa laṱa wa zwavhuḓi wa laṱa I don't think wa baiza wa laṱa. Zipeti zidolari. Okay, cool, it's fine. Okay, mbusing okay. Iko vaka prometic ukore mbuse ya Toma. Why Shukho ati bifana nabo mrepa vanji va Western ya vili abekori. Why asina zikola bonji nabo mrepa vayana. Obviously vayani angadiva kwamba vanenge Western. So mbudziso kezo ndi mbili. Shukho and nisatupindura vena kubona ngese ngwangoita dzi watch party ngwango share zomuri arali ri kubonwa nga vhathu vhono swika 40 zomuri kuti wana 40 shares zwino ngoralo Shukho mbudziso kedzo ndi mbili. Yeah, why ndisina collaboration na vomre baba jiba Western kana wandi shibifana na artist nji za Western. Yeah, so ndi mbili anepo ya dzezo zvenamba ndi mbili. Okay. Obviously zitova khagala uri Western ndiyasona collaboration nji because ndi muthu honestly speaking ndi muthu ndo ulaho ndi chikozindela nke Western. And then when it comes to music I'm so disrespectful nga maanḓa. Knows one. And reason why ndichi artist nji za I rendi ndizive nga ndiri artist nji dzine ndabva nazo hayani Rea'Nay nga maanḓa just because ndi jia music. Some people are gonna understand the music. I live music and I love music. Knows one. I love rap. No go one. So ndi jia rap too much personal. No go one. Because and so confess nga chimwe na chimwe nga music wanga is real. No go one. So achitezwa zori andina beef na muthu ndipeze ndira ri beefana kha music ri sitanga na regret kana mini andina beef na inwi ngo one and iba I personal iba life ndi life yanga ine ndachila nayo atikoni like atincengi ende atimuni mrapper ngo one. So Western obviously there's one collaboration in because music wanga u personal nga maanḓa. Yeah, okay, cool. I think I'll find reason yanu yori anko shuma na dziṅwe artists dza ndori music wanu personal. Yeah, itova atingokona uri igava reason yotori why nisa ndokona uzipesa zori nokuno elaborate kori music wanu personal but like then why nisa kushuma na vomrapa vaya. Yeah, music wanga personal nokubona but ara music unenda ndawita one music atora irendi uve na life inenda chela yone music na life inenda chela yone ara zwanga ni wana ni chikhecha feeling nga maanḓa kana ni sa tokona u understand industry inenda vha khayo zwingavha hard nga maanḓa ni shuma na nne
nikozwani but vahone vane ndo no shuma vane ndo no vha na beef navho western mara vha kona u understanda industry ine nda vha khayo vhane na vhone vha kha industry ine nda vha khayo mara ndo no shuma navho nikozwani and not and not uri sorry not uri athina collaboration navho mrepa vhanzhi vha western ndi nazo to vha ni track zone a ri kona u dzi bvisela out mara ndi pfa equation ya right na yone ine maybe i nga ita uri dziṅwe collaboration ri tshi dzi shuma dzi kone u vhonala Okay. So dzoto stakiwa collab dzo dzula dzo lindela the right time. Okay, cool. Tiene I think ambusi yavhuḓi because ovo zwi amba uri vhori kwambele kone kwa kusiyana nne kana rine vhe ndavha slow ri sale ri songo tsha to zwigavha zwavhuḓi the way so mbuso ndi uri ini ni vha ni khou shuma na vhathu vhafhio it's either group crew recording label or anything team so ni vha ni khou shuma na vhathu vhafhio zwavhuḓi vhuḓi? Okay, ndi vha ndi khou shuma na Mad Bullet ndi crew and then kha Mad Bullet ndi nne Shukho ndi Cruise Master Cool na Leon re 4. Okay, cool. So Mad Bullet yo fomiwa nganyi i khou bva gai because ndi na iṅwe mbuso ine i khou tevhela na nṋe ndi busy ndi khou setha hezwi ndi khou setha zwone hafha. Okay, Mad Bullet yo fomiwa nga nne muṋe ndi nne muṋe wayo ndi no i fomavho zwino ndi na iṅwe mbudziso hafha noni na ndi khou zama u sedza sound yanga hafha noni ndi vhona uri i right na mare tongare yanga don't tendela. Okay, cool. So tiene ni na iṅwe mbudziso hafha noni before ndi tshi dzhena kha voice note ye nda i wana ini yavha na dzimbudziso nne ndi ṱoḓa u ḓivha nyana ngavho vhathu vha Mad Bullet. Nṋe ndi nga ḓivha ndi tshi ḓivha vhaṅwe but vhaṅwe vha vhaṱaleli vha nga ḓivha vha sa vhaḓivhi so ri khou vha pluga da. Ndi a ḓivha hu na Cruise Beats, havha na Cool J if I'm not mistaken, hu na vhaṅwe futhi vhane ṱhaṅwe vha vha hone hafho kha Mad Bullet vhane na shuma navho vhane na nga ri ḓivhadza ngavho na vhaṱaleli. Cool J ndo shumesa naye nga maanḓa atsha shuma naye but mara hatsheho kha Mad Bullet mara ndi kha ḓi pusha music naye. Okay. So okay, cool. Amba apesa kha Mad Bullet ndi vhe vhe nda vha mention fhedzi Cruise, Master Cool and Leon na Nemon. Okay, so ri na mbudziso ni mbudzi arali ni khou ipfa cause a thi ngo testa uri zwi ḓo pfala ne zwi nda khou ṱoḓa zwone so arali na sa ipfa ri ḓo zama iṅwe way so mbudziso Komzero Mr. Dokofala Mr. Venrap Lena Show ndi na mbudziso tharu o mnanyana for Shukho da mbudziso yangu ya thoma ndi uri Shukho and Challo B vha ḓo wana vha khou disana because these guys were friends who tell me uri vha thome zwo disana. My second question, Ori Shukho. So maybe I remember a question your Tom. No, if a question your Tom, Mams. Yeah, don't move. Yeah, so ke question your Tom. I remember your Tom. Ri doba ri ku to pirangadzo ngo ṱavhanya uri dzi sa rijele tshifhinga dzimbuso u pfhi ndi na mara I feel uri kha ri dzi vhudzise so I remember your Tom ri do ita ngoralo. Challo ndi muthu ane ndi close nga maanḓa blind naye and then beef yanga naye yo thoma the time ndi tshi khou pusha iṅwe album yanga yo no pfi Dreams. I remember it was last year so a fhedzisela o mbudza uri mutshita ngauri nṋe ndi busy nga da studio ndo kombela u rwe round studio tshanga da ri ḓe ri pushe zwiṅwe zwithu hanefha nyana ni khou zwi vhona so nda swika hanefhaḽa ra pusha nyana a bvela na majita naye yavho lot fosa ba HOD ra pusha nyana but it was like zwe nda ndi si khou zwi funa nga yeyi a vha ha koni u pfhesesa life ine nda tshila ngayo kana ine nda tshila yone
Okay. ndo swika nkini ita zwa nyugo ndzhiela advantage zwavhuḓi no afho kuno ngari hango kuno pfhesesa uri athi wo under map city ndi khou vhona a vha tshi vho nyago u ntreata nga nḓila ine ene a tshilana na vhafhethu vhawe kana zwithanga zwa map city. So we had to record some of projects but I wasn't even happy nga projects dze ra dzi recorda cause na nṋe muine ndo vha ndi si tsha tou vha na that thing yo ri nga shuma u bvela phanḓa ni khou zwi vhona but ro fhedza ro dzi recorda project a sala uri ene muno ḓo sala dzhenisa dzi vese na zwoṱhe hanefhaḽa zwine a nga ita zwone ni khou vhona so after that ro fhedza ri tshi vholwa ri khou lwela uri u na iṅwe out hanefhaḽa yo dzhenisa huku ene muṋe arali a khou i takalela ende album ndi yanga si yawe and that thing yone ine i tshi khou ṱoḓiwa nga ene i tshi khou funwa nga nṋe so nṋe nda muṱalutshedza uri no diding a ive nga nḓila ine nda khou ṱoḓa ngayo not ini nga nḓila ine nda khou ṱoḓa ngayo ni khou zwi vhona so ngeno hafha he ra thoma u khisana dzi ese hone hanefho ni khou vhona u ya no ya phanḓa ni ngei yeah I think ari pire because ri khou shavha uri ri ḓo lapfhesa ra fhedzisela ri tshi vho diwa nga tshifhinga samusi no ri vhudza uri tshifhinga a tshi khou tou ni tendela so ari ye kha iṅwe. Okay, so second question ke ndi ḓo i thoma nyana murahu cause ndi khou balelwa tou u i scrabela hone mara ndi ḓo thoma na pfana ya murahu ari second question ndi uri Shukho a thoma ṅwala kha Facebook uri Davi doesn't fit to be king of Venrap. Ukho zwi tou zwiambisani why asongo tea uri abe king of Venrap and who's fit enough to be king of Venrap? Keyo iṅwe mbudziso ene kufalela kule khomzero ene ana tikho ḓivhona afho kha screen songo wara ngo ḓivhona vhaṅwe vhathu vha khou ni vhona ngei so mbudziso no i pfana kana ndi ḓo lotsa ten u khou khatha ari ite so okay cool mara mbudziso no i pfana yeah. Okay, mbudziso i khou vhudzisa zwe na ṅwala nga Davi u nga ri na nṋe tsho status ndo tshi vhona so phindulo yaṋu yone ya ri mini? Ya Davi ndo tou ri ndi tshi sedza ndo no thetshelesa muzika nyana watsho nyana ya ndi so post ile ndi si khou i postela muṅwe na muṅwe uri avhe a tendelane nayo ndo i khou posta nga nḓila ine nda fila ngayo uri a thi athu tou pfha uri ola mfethu wa fita kha hip hop u fita gai na Shukho man a thu fita kha hip hop la mjita ya u yanga kuthetshelesele kwanga ukubona. Okay, cool. So who could be so arali uko ḓiamba nepa Shukho no ḓi mupfa mavhana na ri vhunzhi ha vhathu a vha mu understand kutshilele kwawe so vhunzhi ha zwithu na riṋe ri nga si mu understand na vhathu vhanzhi vha nga si mu understand mara nṋe ndi khou mupfa at kha standpoint tshine a vha khatsho tiene ni khou pfa tsho ri mini tsho ri Davi muhashi ya mbo ḓi ṱuwa muyani ngalangalo la muni a tshi khou ḓa na iṅwe mbudziso interesting bad okay ri tshi rondela khomzero a tshi vhuya henefha khoyo vhuya khoyo nono vhuya khoyo vhuya zero wa fala ndi no zwine na vhudza zwone uri nga dzi Friday wawa main humbo diwa main street so ndo to gidima na mbo difunga main street ngo tawa izo zila mara jedzo arali hawa main street kanji ni ambo ḓi hangwa mbudziso ye na vha ni khou ṱoḓa u vhudzisa ḓani na mbudziso ye na vha ni khou ṱoḓa u vhudzisa ende nda khou vhudzisa ini zwavhuḓi so ndi uri ini ni khou ri ezwo zwithu ni khou zwi pfhesesa ni khou amba uri Davi nene a khou feature ave king of Venrap u ya nga he tshima ya muvheiso zwone na zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi nga amba ndi tshi khou tou thoma ndi zwa ri ya nṋe ndi khou ri
ako fita uri abe king ya Venrap according to and secondly I don't think dzichima dziva dzichiko uveya king ya Venrap zvimwe zvine zvabonde zvo ri songo dzhia dzi award ra dzi dzhia unga huvha hu tshi khou vheiwa vhuhosi huvha hu tshi khou vheiwa vhuhosi dzi award ndi competition ine hu dzhenelela vhathu nnyi na nnyi anga dzhenelela a senda fomo hezwi vhono ṋangiwa zwa bva kha uri hu khou votelwa nnyi ndi nnyi a re na vote nnzhi so ringa kona u thoma u fhambanyisa dzi award no vhea vhuhosi then ri nga vha na vhutshilo ha easy bad. So uri king ya Venrap Davi ndiko hana but uri o winner Venrap award for best hip hop okay zwo itea. Okay, cool. I think zikufana safari mara zikufana mara I think hela namzane itofi king of Venrap kana nene kumra ya fame. As the best ntuni as the best Venda hip hop yeah best Venrap or something. As a king, prefix o win IP. Prefix o win IP. Can one is comments ya prefix o win IP. Prefix o win IP. Don't worry o win no ngaye. Okay, prefix o win kazi fame awards iliri king of Venrap. Elia prefix yes it of king of Venrap. Elo bona go tena na lona. Arsho mezenia. According to fame awards. Ndizithu zwine zwa to vakagara according to fame awards na vhathu vho dzhenelelaho kha fame na vhe vhathu vha khou nominatwa naye vhe vha vho nominatwa naye vho kuvhangana nevo fhethu thi according to heyo organization ndi ene we apfuka na king of Venrap hezwo zwi debatable nga maanḓa mara ranga tori king of Venrap hey ringa debate la chala kovera yeah diva but arsho verijereka zi comments arsho verijereka zi comments okay cool comment kaz iweka ikori Rea'Nay fi asimen switch ni Rea'Nay arisezo rokotero anore alimbo lwanga mujaji lwa jingle ya show mvula iko nesa hapa vitu that's serious imwebe kuri muhashi wana load shedding Fizo boy arizero ukuzvipa auna na load shedding kana message auna no wa message zvino zokuitea ndizvori ndina vana hodha vanodara so vatamba vachaka main switch asi main switch yachikuwani ndiyela main switch yene iva ikaplaka like iva itatafula so vatamba vachiputedza so commenting yave kuri yo ndi Davi amshoko zviyamangiri yo ambiguous bad ngori inadzi emoji dzoseya i comment okay cool saying yave prefix ndi mrap wa Venda not king of Venrap azvingombo anganena tiene zvambo angazibengo raujea vakori king yanu tiene none ndinyi kezvo dzidobuya king yanga ya Venrap nabe nelia duva lera rich could discuss the top 5 tingo chavuwa chikhala chari ndiyambe top 5 yanga harana chinga ambani zvino rikuri pachipita Shukho rukadinwa madi Poland woman rukadinwa madi ambani zvino king yanu ndinyi ari kuita zva top 5 king yanu ndinyi endo Jumia wa blind kashowe ape views ziko tsangori no Jumia dzombo ditsa views and komna ndi wona likes that what wango bona songwango share and songwango subscribe ngange ka YouTube king yango ndini king in the main event okay na ufavor ngangomo okay ndoziyam una no ufavor ngangomo ndikwamba ne yanga thi thepfindi yambe yanga ne ndisongo dibe yanga ngo king in the main event reason being main event kan ndi an overall Venrap artist in terms of flow mamela beat punchline message
ukwama vhathu like message ukwama vhathu and zwino u vho ita na dzi hook no imbelela so for me like o total zwithu zwoṱhe ndi to vhavho ndi sathu to muvhona nga maanḓa stageni ndi zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga mpha dzi doubt nyana nga haye ngori ndi tea u sedza zwithu zwoṱhe stageni hako zwikhona za stage zombari main event rom disqualifier angasiyava haya na dzi comment dziko tenderana nori no main event yengotori stage ni akovonara kana ari kumuwanai hai zobhara mara ana taidzo ari chomaripeleka dzinyimbo ritokona zveri ndiyanga tiyavo phindiso ndisongohanedziwo riye zwine ndichivoriya khanne king ya Venrap ndinyi uve unyi i9 inoneya top 5 yanu ringoni yanedza obviously ningasiyanedze yanga ngori tiyanga ndiyanga nane nena nne nizongohanedza yanga okay ndona comment ya AJ ndobara comment ya presenter wani zote uri white ene achiri white ene achiri ni ne asongivenga ngomu izwi ondiyanga okay na divaya witiani ndoziyambeli ḓuvha ndari namsi ndoziyambeli ḓuvha ndari namsi ndi tshi khou amba top list yanga nne ndi ḓo ḓibvisa ngori nda ḓivhea nga ngomu obviously ndi ḓo tea u vha number 1 so arali nda dzhena nga ngomu naye u khou bva main event ndi nne ndi no khou ima phanḓa so ndi zwori navho murapa va weke navho ni vhana vha itela zwori mani na nne ndi songo ḓivhea ngori nda ḓivhea ndi ḓo vha number 1 ngomurapa va weke ndi hai ndi ngombori vho murapa va weke hai arthome hapo vho murapa va weke ndi va teva hone Ardenavo zvino ini nisichadhana madzina avo murapa vanokubhora views dzikotsa okay ari so uri ndiwe ndikudhana we uri ndiwe ndikudhana wa atomerite so It's Venrap Late Night Show vana zero wafara na hela out ya chiramba nzongwangwa ari ngahangu nisi yes let me tell these niggas to help you. Bakombosa na musika mara wote kesibosa bombe matuba no bapesa chikombosa bafana na atra na yoko pesa mandoza hodana uri atiba bafunga bangari poza una MC anashikwa ngalipoza ndi Eli Thomas nigga 36 una ndoja I chop the motherfucking bricks like gorilla chopper I'm living in a hell you can call me in a hell don't ever tryna fuck with me I still got the same nigga who remain with me this is 45 Rap City and if I was a Uri Shukho I'm the best real tell this motherfucker I'm the real OG if you see me on the street better run quick see I feel like Tupac all I wanna is hit him up I'm the biggest dog in the yard nigga ready up nigga Toma ja Uganda Jabom Repan Kozikanda if you know me Nichimbona Toyo Fara Nanga Chanda I was told Uri Bunji Habom Repan Niko Flopper Sondo Tori Nidden Fix the game before each flopper They Yoshika Darwanjeni Nidongwana Niko Flower Game over Kama nigga Ote Aneshino Awa I know I'm sakashuko phela ninga wanamboma cut this motherfucking grass ngazo ndobo nazinowa abongo iswa zihokoni kubika mzika ngazopa khowela zibotoni eshuko ndi gorilla nivalele zihokoni ndofasa meji zabo doba wana zibokoni damn you're gonna preach the God making to the 22 hammer man to see the Abraham worshiping the moon I'm rap shuko nigga who's the motherfucking shoe bring your whole team don't forget the dick suckers too you bitch nigga bitch tell me she be stuck with you you deserve to be in the magazine the man be hugging you Beni nova soft katembele ya manyora The G36 panga kamilora Kumita suicide ni dorara ni songola You mess up with the wrong nigga Banji niko donya Yeah, banji niko donya Oh fuck I'm living in a hell Don't ever tryna fuck with me I still got the same nigga who remain with me This is 45 Rap City and if I was a Uri Shukho I'm the best real tell this motherfucker I'm the real OG if you see me on the street better run quick see I feel like Tupac all I wanna see him up I'm the biggest dog in the yard nigga ready
ka Facebook. It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Ka Google. Oh. Mara atuko fetch it. Hey bana, wewe sambuzi zweni kuti admit. Asi nendo admit yao ndi tiene nga network yawe. Ndi tiene nga network yawe yeto remix zweni. Shukho ni komfapo. Yeah, ndiko nini? Okay, stop. Camera tongra ai gori tendera the way ungabolia beteli alos kala jena ka camera ni adiba ma betene lani sedza na nini azona zori tonga rini ngarwa spara para au maini zo dudi figure bon okay commenting ko jena gori zitu kana zo map city obviously ukwamba Challo B okay rikuifa imwe kuri Shukho is the king. Okay, because we are King Vox. Imekuri 0 kali zimekara the network ya TN igushimisa yonori ni broadcast yapa. Mara zozwende right. Nigaruza Shukuri atsime volume ngange pasi. Nigoli wa Tortora, nigoli wa AJ, nigoli wa Rec MC, nigoli wa Manda. Nigoliwa head ancho ukuri Shukho lyrically is the best ni good woyu Sedzani kuri 0 why niko mute ni kwamba nga staff zinoko pisa ndo mute nisango wara imwe kubva ka mashudu uchiro masu tando kurombrera iri Shukho achiri zitukana zo map city zvino Nizipio na okay nila comment ya there obviously kwamba Challo B Shukho arise panda na question ngauraro ngoraro so mbudziso hii ari dekaimwe penny second ndi bonori ya uraro yoba ipio ari tsapa. Why does he keep on teasing Adolf? Why is the record this Adolf on almost? Okay, you know repindura Adolf. My last question, between Red Shukho na Ropime Bullet, what is the relationship there out of music? Una ingo relationship une wakayo na wanabungo kona nina ngandani hazo music, cause nama bebe already they're sleeping together. They war. Kazo Shukho. Asine ni wataleli angeyonda. Shukho mapungo keyo asine. Nasine Shukho mapungo. Hey, isangwangwa mabebe pano na gwindi na juicy na soso rezivisa pano. So Shukho uderuza mbuso keyo danga WhatsApp. Sangwangwa rango to fuenera 0366777414 na WhatsApp ngoraro ni send this voice note. Shukho mbuziso keyo. And as we're going to wanna sharp we go move no zote. Don't receive is. Yeah, ndikoipa. Aso much kobusa strezo muthu. Rukuibona rope made bullet man. And eko vel let's not go mara pindrani Shukho. Wala mwana aston favor. Ana zwingo katanga na lamuzana. Yeah.
Ndi mafhungo fake fhedzi. Yeah, ahuna zwiṅwe, a na relationship kana u ṱangananga naye. Yeah. Okay, cool. Zwi khou pfala. Mara zisi dzombo ḓi tsa ni tshi tou fhedza u fhindula hezwo, mara ahuna thaidzo, ri ḓo ita puḽane. Ri kha ḓi vhudzisa Shukho, show a si yanga, show ndi ya Shukho, mama no khou itiani? Ni tshe muyani? Oh, thomani, sorry, ndi thoma ndi pange Tiene a vhudzise zwavhuḓi khoyo Tiene, ya. Nda ndi tshi khou amba uri ndi khou ṱoḓa u pfha like kuhumbulele kwaṋu ini sa muthu ano khou ita underground hip hop ya Tshivenḓa, uri so kha avha vho murapa vhane vha vha hone hafhanoni ndi vho nnyi vha work ini, like ndi vho nnyi vhane ndo pfha uri okay hu muthu hono work like work.